Hvala lijepo. Lijepi pozdrav svima. Zahvaljujem na predstavljanju, zahvaljujem i organizatorima što su me pozvali da sudjelujem na ovoj tribini na vrlo važnu temu, dakle tranziciji prema niskougljičnom razvoju. A ja ću pokušati objasniti da nju čak ne možemo izbjeći. Mi znamo da smo u krizi, ali podsjetit ću vas da ove godine u kolovozu navršava se punih 7 godina od kad je počela kriza. Ta kriza obično se naziva, ekonomska, financijska, ovakva, onakva. Uglavnom smjestili smo je nekako u nekakav kvadrat, kutijicu, neku ekonomsku. Ja ću pokušati objasniti da ona jako mnogo ovisi o energiji, odnosno o ugljiku. Kada je kriza u toku, onda naravno nema novaca. Pa može ne biti novaca i za ovakve stvari kao tranzicija prema niskougljičnom razvoju. Pa da ja to kasnije ne bih propustio naglasiti, ja ću reći odmah na početku. Mi ovu tranziciju ne možemo izbjeći s krizom ili bez nje. Imali novaca ili nemali novaca. Čak radili na njoj išta ili ne radili ništa. To će se dogoditi. Jedino zbog čega treba planirati i ići u to što prije, razlog je da nam ta tranzicija bude što malo manje bolna, što manje traumatična. To je razlog zbog čega mi moramo odmah krenuti u nju. Vi ćete vrlo često čuti, posebno u zadnje vrijeme, da većina evropskih zemalja izlazi iz krize, Hrvatska kao nešto brlja. Ali to se ovako prilično nekakvim neuvjerljivim argumentima objašnjava. Evo, recimo, čisto za ilustraciju, da vidite da je 2012. godine rast BDP-a bio 0,4%, pa onda prošle godine samo 0,1% u plusu, a sve to pri godišnjoj inflaciji za europodručje od 0,7%. I po meni to nisu uopće jasni znakovi oporavka, ali dobro, predizborno je vrijeme, izbor za Europski parlament, pa nekim bude, ružičasti tonovi su dopušteni. Ali da se mi vratimo na ono što se nama stvarno dogodilo u zadnjih 200 godina, zašto je ova kriza ovako uporna? Pa evo, ovaj dijagram, vjerovali ili ne, može objasniti sve što nam se događalo, a Boga mi i najaviti što će nam se dogoditi. Ovo na donjoj osi je vrijeme, znači tu ste praktično od 1820. godine pa do danas. Ova ovdje tamna linija koju vidite, to je linija eksponencijalnog rasta globalnog bruto domaćeg proizvoda ili ono što engleski kažemo GDP-a. Kao što vidite, ta se krivulja gotovo idealno poklapa sa krivuljom porasta dostupnosti jeftine energije iz fosilnih goriva. To je najprije bio ugljen, pa onda nafta, pa plin. Ovo ovdje što imate desno, to su posljedice, to su emisije stakleničkih plinova, odnosno ugljičnog dioksida, koji nam praktično klimu ugrožava na način da možda ovaj planet uopće neće biti naseljiv. No, ako bolje pogledate ove krivulje, vidite da su zapravo to, da je to isti proces, samo gledan iz nekakva 3 različita kuta gledanja. I sad, ono što bi se postavlja pitanje sada, što će se dogoditi sa ovim globalnim GDP-em kada energija iz fosilnih goriva prestane biti dostupna i jeftina? Što znači kada ona krene dole. Eto, ja vas pitam ono što kažu $1.000.000 pitanje, šta će se dogoditi sa rastom kada energija krene na dole, a mora krenuti jednom jer su fosilna goriva neobnovljivi izvor energije. Znači, mora se to jednom dogoditi. Ima li kakav prijedlog? Rast će se snažno nastaviti dalje. Uglavnom, logično bi bilo ako su ovi trendovi išli zajedno na gore, da krenu zajedno na dole. Međutim, to je politički nemoguće danas zastupati, budući da nemate ni jednu političku opciju koja bi o tome htjela razgovarati. Svi očekuju da rast mora ići na gore. A od 2005. godine praktično vi imate proizvodnju, svjetska nafte je negdje zastala. Ona se kreće u ovom pojasu od 5%, malo gore, malo dole, a nije da se ne pokušava na tržište izbaciti još više količina nafte. Čak su bušački napori veći nego ikada do sada. Znači, od 2005. pa do danas su oni udvostručeni. Znači, dvostruko više se buši sa vrlo malo novog efekta.
A zašto se taj efekt ne događa? Ovdje sad fali piramida resursa, fali jedan nacrt, ne znam zašto se nije pojavio. Ali da kažem o čemu se radi. Ta piramida resursa, to je geološki pojam. Resursi se u zemlji nalaze, na vrhu su najkvalitetniji, najkoncentriraniji, koji su najlakše dostupni. I praksa je sve industrije koja se bavi ekstrakcijom fosilnih goriva, da prvo koristi ove najdostupnije energente, a kasnije ide po one teže dostupne. Međutim, tu postoje dvije praktične barijere. Prva barijera kojoj smo se približili je tehnološka i financijska. Naime, tehnološki je moguće otići na sjeverni pol i bušiti naftu i izvući naftu i staviti je na tržište. Međutim, postavlja se pitanje da li ćemo mi moći to platiti. To najčešće nećemo moći, barem ne ovi, da kažem, 99%. A druga barijera je čisto fizička i konačna. A to je da budući da za pridobiti energiju vi morate uložiti neku energiju, onog momenta kada vi s 1 litrom nafte, ekvivalentna nafte, energije za bušenje i za stavljanje na tržište, izvučete samo 1 litar nafte iz zemlje, vi ćete to prestati raditi, neovisno o tome koliko je nafte ostalo u zemlji. Prema tome, kada neko tvrdi da ima rezervi utvrđenih za narednih 40-100 godina potrošnje nafte, možete to dodati, ima i za 100.000 godina nafte, ali po kojoj nećemo nikada ići. Dakle, ekstrapolacija tih prošlih trendova, ona je neprimjenjiva, jer jeftine nafte više nikad neće biti. Proizvodnja iz konvencionalne nafte, to je ona jeftina, opada 4,5 do 6,7% godišnje, ovisno o izvoru. Tako da bi naš fokus planiranja svih naših budućih strategija i dugoročnih planova morao biti na ovoj silaznoj dijelu krivulje dostupnosti nafte, a ne na ovom uzlaznom. Jer vrhunac nafte, to je peak oil, što ste često u stranoj literaturi naći, kod nas se o tome rijetko priča. Dakle, vrhunac nafte nastaje u onom trenutku kada trošak za dodatne količine nadilazi cijenu koju ekonomije mogu platiti bez sloma gospodarskog rasta. I sad rađene su i neke analize, pa razvijene zemlje već imaju teškoće kada cijena nafte pređe $90 za barel, a zemlje u razvoju nešto više mogu ostvariti dodane vrijednosti po jedinici energije, pa oni mogu podnijeti $100 do $110 za barel. A upravo $100 do $110 za barel je cijena nafte u zadnje 3 godine. Mi se tu vrtimo. Ono što je isto zanimljivo, da unatoč tome što su obnovljivi izvori energije imali praktično vrlo brzi porast u zadnjih nekoliko godina, energetski globalni miks je, još uvijek su fosilna goriva 82% tog miksa. A toliko je bio njihov udio i prije 25 godina. Upravo zato što su ovi obnovljivi izvori energije krenuli od jako male udjela, pa koliko god brzo rastao taj mali udjel, on nema velikog efekta u odnosu na ovog veliki udjel fosilnih goriva, koji kad malo naraste, opet je relativni odnos ostane isti. Pa i evo solarna energija je danas još uvijek samo 3% od ukupne globalne električne energije. I sad ta naša ovisnost o fosilnim gorivima, ona je upravo poput teške bolesti i za nju znamo da će nas paralizirati ako je se ne liječi. A ipak se uporno ne liječi. A liječila bi se dekarbonizacijom, odnosno ovim niskougljičnim razvojem. Čak da pače, vi imate sada planove da se grade termoelektrana u Pločama, na ugljen u Pločama, u Plominu, hoće se bušiti Jadran da se dobije više nafte, u stvari šta je to drugo do financiranja daljnje ovisnosti. Zašto se cijela ta priča oko kraju ere fosilnih goriva i oko klimatskih promjena kod nas pa i u svijetu uporno nekako stavlja na stranu, negira se ili ignorira? Pa zato što znate da je globalno, ajde da kažem, to je jedini sporazum oko klime koji je nekako postignut, da ne bismo smjeli zagrijati ovaj planet preko 2 stupnja Celzijeva.
I sad do te linije od 2 stupnja stiže se uz emisije još 565 gigatona ugljika u atmosferu. A korporacije kontroliraju 5 puta više rezervi. Prema tome, oni, ako bi se držali klimatskih promjena, morali bi ostaviti 4/5 toga u zemlji, što još mogu eksploatirati, a to bi značilo otpisati zalihe vrijedne 20.000 milijardi dolara. I zato oni lobiraju sa nevjerovatnim sredstvima i zbog toga sve klimatske konferencije o održivom razvoju naprosto budu bez rezultata. Još jedan pokazatelj o kome se kod nas malo priča, a to je ovaj ROI što dolazi od engleske skraćenice Energy Return on Energy Invested, odnosno to je odnos energije koju dobijete iz sustava naspram energije koju ste uložili u njeno pridobivanje. Vidite, kod nafte je do 1960. godine u Americi taj ROI bio 100, što znači da se od 1 litre nafte uložene za eksploataciju dobivalo 100 litara nove nafte. Danas je on, pošto su ispuhali ti izvori, taj ROI je oko 10. Kod hrane se dogodilo nešto sasvim obrnuto. Dok se hrana proizvodila na ljudske mišiće ili na mišiće volova i konja, onda je ROI bio 5 do 50, znači sa 1 kalorijom hrane koju pojedete mogli ste napraviti u poljoprivredi 5 do 50 novih kalorija, ovisno o kulturi. Dok u industrijskoj poljoprivredi svaka kalorija koju mi unesemo kao jelo, trebala je 10 kalorija iz fosilnih goriva da bi se napravila. Dakle, danas je kriza nafte jednako krizi hrane. I još jedna napomena, ovaj ROI, možda se čini da je odnos 1:10 još uvijek velik. Međutim, u ovako kompleksnom društvu kako je, kad se taj ROI smanji ispod 10, to je postupno vraćanje u predindustrijsko razdoblje. Još nešto oko hrane. Vjerovatno ste zapazili da je krajem prošle godine UNCTAD, to je UN-ova konferencija za trgovinu i razvoj, dala upozorenje praktično svim zemljama svijeta, probudite se prije nego bude prekasno. Ovo ovdje su dijagrami NASA i koji su radili kako se temperatura pomjera prema topli dio spektra, pa vidite ovdje se počinje pojavljivati ove smeđe površine. Te smeđe površine, to su zapravo površine kada su temperature tako visoke da ubijaju poljoprivredne kulture. Dakle, to se ne da rješavati dodatnim navodnjavanjem. To se ubija. Dakle, budući da je tome posebno su sklone monokulture u industrijske poljoprivrede, a opet mi industrijsku poljoprivredu, to nam je dnevno na trpezi, ona ne može funkcionirati bez fosilnih goriva, što zbog poljoprivredne mehanizacije za koju treba nafta, zaštitna sredstva, umjetna gnojiva, transport, sve to ovisno o fosilnim gorivima, a problem je i što Hrvatska uvozi 50% hrane, odnosno više od toga. Rješenje bi bilo u agroekološkoj proizvodnji koja bi bila monokulturna. I to kako u urbanoj i ruralnoj. Važno je da je blizu mjesta potrošnje. Međutim, za takvu proizvodnju mi više nemamo svog sjemena jer smo to zanemarili, pa onda nemamo dovoljno ljudi s potrebnim znanjima da to rade, to se izgubilo, a politika još uvijek prednost daje velikima. Još uvijek se okrupnjavaju posjedi, sve se sanja o sve većem proizvodnji na industrijskoj poljoprivredom, tako da je prošle godine ugašeno oko 3.500 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. I sada ovo postaje postupno problem nacionalne sigurnosti. Dakle, da zaključim. Tranzicija prema niskougljičnom razvoju je neminovna. Ali, brzina tranzicije od suštinske važnosti da bi se očuvala klima. I sad ono što se javlja kao pojava vezana uz ovu krizu, nezaposlenost, depresija, najranjivije skupine pate kao nikada, to nije neminovno. Ukoliko idete u ovu niskougljičnu tranziciju, jer to je toliko veliki posao da je svako potreban. To je ogroman zadatak. I tu niko nije viška, ali treba napustiti iluziju da će se iz krize izaći gospodarskim rastom na onaj business as usual model. To se neće dogoditi, jer gospodarski rast kakav smo imali u 20. stoljeću je prošlo zbog toga što je izgubio energetsku osnovu da nastavi onako kako je to bilo prije 100 godina.
I što je najbolje, Hrvatska ima potencijal da svakom svom stanovniku osigura egzistencijalni minimum. To nije problem. Međutim, morala bi promijeniti kurs, ići prema lokalizaciji, umjesto se hoće natjecati sa svijetom ovim onim. U toj lokalizaciji suradnja i solidarnost, pa to su ključna obilježja niskougljičnog razvoja. I postoje čak i načini kako se to radi. Mi ima puno priručnika, ali evo ovdje imamo jedan koji je preveden na hrvatski, to su postkarbonski gradovi, tu možete naći kako se to može organizirati, a lakonska poruka, evo ove knjižice, smanjiti potrošnju i proizvoditi lokalno. Pa ja mislim da ćete od narednih predavača više konkretnih slučajeva o tome čuti, a ja vam zahvaljujem na pozornosti.